Maka dia gurut tak telu tu kesampajan nak paringerang baca kedo. Ya kau makan jai paringeran atau ya sangi khusyuk. Kau makan jai paringeran narubah akhlak. Ya kau engkau tahu majana mas sampajan makan jamu kau khusyuk pasti berubah akhlak. Makanya engkau tahu makan maje pe anu pas sampajan nama kalasi. Berarti bacaan itu makan jak dia nama makan jak paringeran. Ternyata sampajangnya salah. Paringeran kurang. Iya kusukumui makan jakmu paringeran dia nak ada sempurna apa? Dega tahu mas sampaja suku paringeran 100%. Namo talupulo mimam madaiton. Maka daking kaya anu mas sampaja din alise paringeran na dewa tepa. Kecuali tahu marena mas sampaja tepa. Pada itu nang kena ringeran. Tidak mungkin. Nasabatan luar kami pedicing. Gara kami pakanjaki, baca melalui pakanjaki, paringeran itu pakanjaki. Tulay ka pasuk ko talu-talu na de tulay. Tapakan jaki paringarat tatalupay kada siyan rakani. Itari makanja baca madarito kita kalupa lese. Madarila palangnya maninanong. Nah, makanya makade gurut tadi itu gak tahu suku na. Angka tahu macam baca tapi dia na macam maringeran. Angka tahu macam maringeran tapi dia na makanja mana bacaan.